azuthi enye yezinto ezosixabanisa kwenu every time ngiyayehlala ngaphansi gijime ukuthi ngizokuthatha esitishini awukho kanona uhlenga khona la uvela khona awuvele endlini naThembi yazi ngidluliswe yitaxi. Udluliswa yitaxi kanjani igcekeni kanje zo? Usisebenzela eceleni kwakhe ne. Umntana akuvela lokho edla isipizza engafuni ukuyidla. Elokhu mase sihlala lokho sithi if ungayidli pizza lenzweni nikeze isilose eceleni kwami. And then nabe ngisalinda ukuthi ngiyinikezwe. Yikho ngicina sengidlula le taxi ngoba ngisalinda ukuthi benginikeze leyo pizza ngoba lokho sithi ukuthi bangayidli pizza lenzweni nikeze isilose eceleni kwami. Lawe so usufuna ukudlela umntwana ipizza? Kanti bethe banikeza benyabe ngamthi. Uzudlule le taxi. Uzudlule le taxi for such Nkosi yami. Ngaze ngikubisela nini ngini ngoba nginathi ngifika lapho engicina khona Nkosi yami ngiyakhathala. Ungasogogo wakho kube dala wabuyela. Angeke